พาดไปเบียประเทศทางไว้มหันลังละบอนจาวินนิโคพากันบอลซิวินตัวปัจจัย PBC ทัลซา YouTube channel hi ka le podcast in jing ding hi in kum sang ni la somlenga the first guest I needing Reverend Stephen Tau Thang ama to in kholim ding hi in ama jang ta sal hlagawa lungmon pi lekin apium ta hi na chunga church and kholim pin ke nom le jingen pha ke thum ama jang lungsi lo hila APG event hepa phat nei pilung ki pauve chu hintin taw to thu in question som khat damong ki set in cho he ban ma kan hung kholim ding hi in kholim nai pat na ding a hepa ban aban I chal na ding a hin nang ma self introduction hin nei lang na specific ta in namin hi in na khu nong pin na khu nong seilet na khu in na zinu min hi in so that cha ya na nem pp bolam na kamin hi atam zon emi ho chun how pun ti in heaven na how pu ka kho hi kamjang district phai ko agetin ko la phai chin la hen na wa house te khat jang chu ka hen chule ka family lampang chu le ucha so pili kai ven no me ni le pasal ni ka heaven so ka loi nu hi amin doctor kim ni misao to thang a hin het theding chun ta lo pu pc misao kang pok pia na ama chanu a hen chule keinin pathinin cha khat e pi hanen amin nem ngai ching grace akitin ama yang thim jin lam panga chun masters gender university a chun 2022 lang chun ane chain to a hi gohatia boya pansa kam khomwe okay aban hin education background hindong kating na theology lam to secular long achom chom sain lang the education background say ba ago ma saying chun matric Bethany Christian High School kahung pasin so le hi chi school nga first batch ka hevin 1982 chun kane pasin chowin hi chakhanga chun PUC ketin PUC le BA hi Chanpur Government College kane sayan chuting le theology langa hen UBS Pune hin 1996 chun kane sayan he BD na BD ai le leadership experience first in say nang na aban le ministry experience nin say pt mo leadership experience ai lo wala ministry experience hi anya achi homen na keima journey in say nang hele pathina tongdinga ka kipia pansa chun YWAM DTS Discipleship Training School ahin kongkipanen 1989 kumahin Calcutta DTS kanibolen a khowi 91 le 92 sungchun YWAM ministry noi mama chun DTS staff in kanipangin hichungan chun worship in charge kanihin chule eva ka seinum chu hela pathina ringa hi thil ahi mom lo khat selang ke hi lasamiang kai pon music miang kai pon ke ma hi na mama martial arts mi ka hin ain la Calcutta DTS ka bolai ta hin kedang ta in pathin to khana hagau thing to khana kani changen Bible baptism the Holy Spirit kani changen supernatural he che hiwa kona chun piha brokenness angkineyin chule piha hagawa thaununa anointing of the Holy Spirit pa ya angki changen na hi chiu ben kahin kho total din ka pin tha chu khat na hin minisia achom be khat he pathinum pinale pathin thaununa mancha na pa he kedang tan kan he wachun DTS staff wachun nangin pathin worship leading anointing na ni in tibin alabon ki sa thelo music kelo ka ti han la amo se dung zuyen chanai
kam chun worship DTS pa DTS kha worship lam kai khangin chule akhovi pune mama chun worship leader kanin na he chu ama sape na hin aile chowa UBS BD kan simen kan sim chai yo chun leadership experience ai ja ka te na ka hong hen chong thu Baptist Center Church pastor hi kang yen hi chi to ke sai chun Manipur Theological College hi chakhanga chu lecturer ke tin komni tabang ka hen anya chu ni ki po tha he chule he chiu chu nai le 2001 dire hiwa pensa 2010 sunga hen Manipur Baptist Convention hen youth secretary ana ni ke tongen hiwa hen association hi chakhanga chun som ni la ku kiloi khomna chi le za nam thing sa da hen so hetan ministry exposure direct experience ho leadership young men recognition bolena he chi platform ma hen regional hello wala north east ta even national level program kam tin ho he experience ong kine mi hoton interact ong kine na ewa hen ke ma ministry experience personality ho build up jong na ti ho aban ong kine ne he chule ewa experience aka se no machun pathian jali different experience kan ne yin wetsanan why wam chu missionary ahen kum thum ta missionary na anike tongen all over anike chen na so when Bible college mihil teaching ministry hi community bang ke bolet aile pastor ministry ang kum thum ta bang anike ne yo hen MB sa hen secretary ti rana wang zala real administration aitan kum som ang kene ya chu different anger hen ministry experience leadership experience ang kene yin 2011 apan sa tu chen ge ya apostolic ministries ang ki bol pa hen hewa teaching chuteng le missionary tiram pastor hello wale piha administration abo na hin cha he all in all kan bol ke den hichu minister ka experience leadership experience ahi jenga na okay ke pa me pa ile to hi secular lang hin tin ilawa any activities langa achievement ipipina nanala khaem spiritual to ke sai hi jong le na like district level senior football team and pangin I want to say the martial arts kung fu team akit jong akiti kaza en na kai min pha ola he ka hin sai he amma yang in sai nang pp achievement tabang nanin mu kha it's like achievement hit tabang gamtin chu anike yaw be sen e ma mi melana elung lut jia ethano bia chu passionate hi ja chu hung ki bo la chu imacha ithip nam lo wang he nam lo wang a chu ai chi khangdung yu ya chu mina he thima ta ni thano hen ke hi awang si ka him awang pha ka him ka bor sa nga min ka hi na sa nga he min ithan na he atamen for example ai lo be he yong le example khat pilang MBC kam la hen Nagaland Baptist Association Conference hen speaker ka chin he le ka kimang cha wen chela om talo so pi do se mi sau te ho pakai phai ti mo ka chi win nom tan ka kimang wen hi wa hen le Saturday ni khat hi khojin ko na hen thing noi group lam kai e mi khat angen ing ki mo pi ne ing ki mu pi ne le hitin a seyen nang hi ki hon langa ka ja phi amang thi aleng thi thing na chung a to the ta in than ken jang hi cho chu ka hi be hem cha chu ka ki chim na nei so wang sky hi be yang hai ta ne chu ka tin ka ki da hen ka ki to na nei hi cho ta bang na ti pa he a hin sports lama chu nai le kum kha nam kha chu chan pura hen jan street na ka ni pe a le marsa da ho to ke thu hin imagine lo physical fitness ke ne lei chop ke to ke ball the tho na kum khat sunga ka pe chu nai le senior championship a hen kan la ve nai le akovia chu senior ka lu ti ngai ta kum khat sung mai me hen la lam kalanga kim ta po ni pi ya chom choma ki ball phana chu football line lang hen kan chi ta po ni chang chu sei kham lo hi yang le ka te na football yang
เนี่ยคนอันนี้กิเปติจูก็เสียนเต็นนะอดังจุตาเสียดิ้งอย่างจอมเหตุจุเลเนี่ยจ่าอย่างละจีนะเห็นเดี๋ยวมาร์ชสู้กิบอลหัวตะบงเฮนะมีเหตุดิ้งจนนี่กิบอลเล่นขัดเซลังมาสังอาปูรถทั้งเลนะแกเนี่ยประธานอะไรไล่จนโอคุดิสก็เห็นวอลันเตอร์ข้อมูลเห็นว่าอิสุพิฮาวทิ้งนู่ยังหุ่นโดดไล่ตาสวยเห็นกับเลกูเกทังไงว่าเห็นก็ลอยปามตะโลทางมังกุยเตะอามาตัวเห็นมาร์ชสู้กับบอลสู้กิมเนยทเป็นตัวกันนุ่งแก่ละแหละดีเทลตาสวยเสียอย่างละก็ละพายมีเวียหุ่งเห็นนะเฮโซจอันนี้กิบอลนั่นแหละอีเบเตียหอยังมีหุ่งยาวไว้เห็นแล้วบางส่วนทันงูเป็นนะก็ลอยปาเห็นเกยก็เห็นข้างๆงาที่ที่ดูลายงาจะมาซาลูไม่ตีฮิจข้างๆงาจูน่ะฮิจันมีเหตุที่ว่ากระสุนมิลเทโลขัดจูเกยฮีละชมก็บอกนั่นละเห็นนั่นชักกูที่กูกงฟูสติกที่กูเกยก็ทิพย์นับเป็นขัดจังไงเห็นแต่กงฟูสติกเกยปากของฮิจิวังหวยเลยหวยตาจุกันนี่บอลเห็นอิลิมยังกิฮามูเทโลขบมาอันนี้กังถวยนะเฮจิJanuary ดับไลตาสังขละโลวายเขากินวานะทิ้งลางอาซูเปเตอร์แม็กซ์หัวตรงว่านั่นแหละไลฟ์ไม่ลามโลลาหงกิบอลจุลอาจีนขุตันจูอาจีนตันไอให้ตาก็ไปเหตุตัวละหัมปลาจูกิตุงเดินจูอาฟอร์สหัดดันจูเลยอาจีนตันจูฮิโซตบังดังเสียดาตากติเกมาปัดเปลี่ยนจุกตินะเอจังจูเสียที่ขณะอุ้มเห็นจุเล1990วันเห็น CBC ในปุ่มปีขอบปีขัดเอามินยุดก็ขอบปีขัดได้ว่าเห็นแต่เล่นโซติระแต่เล่นอาร์ติระว่าเห็นว่าจนเนี่ยเขาดิสเพลย์กับบอลเลยนะจุเลMadura University อาจัง Evangelical Student Fellowship ว่าเทสต์ที่มันก็เสียนี่จุดกับบอลเลยดังอาจังมันนะฉะนั้นละหอยไลเอาริชตุงหัวตะบังหัวยังมีนฮิจขังอาสิโซจูอาเวทโนมเห็นนะโซตะบังโซเห็นไอ้เละกันนุ่งแก่ละลุงเสดุมตะให้วางาหน่วยอัมตะกันเห็นดราม่าสกิทส์นับจีวันเอเวนจิที่มาเฮถ้าทุ่มตะบังเอาริชกัจจิวจู all over India นักกัจจิวันนั่นแหละก็ชินเห็นขัดเวก็ education ไม่ปัสสาวะจังนะฮิวาเฮดราม่าสเกจู Chinese boy กับปันจูคอสตูมผมมาจูลาจูกิจิโมแกงเปย์ปีทอจูเก็บบอลนั่นไรจูนะมิวเกลหายตาหูมาร์ชดาจูเนี่ยเก็บทุกที่จะมีนเวทนมนั่นงานนักตาหอกให้บอลไล่ละจูนมีนเวทนมยินไอ้จีบอลที่ซ้ำยังสาวนั่นไรจ้าจูนะแจ็คกี้ชันเนี่ยเห็นแจ็คกี้ชันโซฟีเนี่ยมันจะหอทุนนะสาวอินเดียละงานสุดกันเถอะเฮจองจะมีตะกี้วิจบนะครับชนะแต่ซาฟิตเนสกี่หัวไปจะมาสระเฮจังไว้ปัสสาวะนะครับยังจู่เห็นฉะนั้นอภัทจุมนะครับจู่บีดีก็ซิมสุงก็ยังจู่ก็เลยว่าหัวหน้าทางปีไอหัวนอดีไซโลและทริบอลเฮอีฮัมขนาดหูมุสเซนยังคนนี้คนนี้จู่เกี่ยวังบัดเทียนจะละกี่จ่าดูจู่เฮจิเบกกราวด์ก็เฮจุมอันนี้เฮดวินเตอร์เนี่ยแหละอภัทจุมนั้นตั้มตามเฮจอยอย่างนั้นนะอาจู่public ta len ta sei kham lo e ba nga chu in small via chu katina e are nga chu award lo mai lo ba nga chu na pasal khat gol lang khat hina khat na chu na ki paum ka sai ki pa me pa abanin PBC Church Magazine Fusion ka simle nang he phai ko hosa a hi kitin iti ko ma phai ko khu na hin sat a hosa na him pu a chule reverend hi a jong hi hosa to na pu tha nalai hami chi hi kichit an hinil chen ti mo hepa akum aning ka ju ipui pa te hon ani sa ri ja na ki cho chu neo lai thu ai tan ka pa khanga pan sa he hausa khong he ven tu chan ge hin a hen la 1974 ti dengai tan neo lai thi mai tan ka pa ni be ta je chun ka pa neo ven ning kum chan ge chu a hin pu he chule ke mina apu ahe ke kang pin tha pathin ko na ka chan phana chu pathin na ka to a cha ama hen anipu ahen ningkum kuma sa chun ama yang
เตตานกุมสมกูจุงลังไห้ตานนะเอดาลสันตานตัวฮีนุงเชียสูตูดิงบอลตูดิงจเลอามาวอินอปุเทียอย่างเละนะปุสากิดดิงอายุช่วยหอกัสตมเนียวกันอินิวเวนเละปูปาบุลปีหอตวังอามาดัมสุงาจูอามานาปูดิงอาดัมมอนันเอติงาเละเกี่ยขุนานุงเสียดิวกัสตมารีนะเขาสากิกิดอย่างเละนุงปุสาดิงอย่างเละฮิจิขันหูขัดจูมาเห็นจีวังเก็บบอลตัวเฮไอตาเฮโมมาเห็นนะอันกันเอาปากกาเจนปาเห็นอเวตสุยเหตุตัวเห็นนะจะช่วยเห็นเกี่ยวางจนหกสัตกิติหอจูปะเทียนนะกิตงาฟูลากิจิปนาเฮนุงหกสัตดิ่งไอโลช่วยเฮอภัยจังอัมเทปุนจุดยังเลยอิทีตะกากินเทียงตรงงาordination ke changai ta ya chu agam chu imena mo yangai poi na in practical a chu min do la sa ai ne ya thu kho pone wanga practical a pu pa so la hi theitlo ko yang la lang kon tu anung lam ve pathin lenga ma danga ve thoi ai poi ti ta banga kyu mai ta na ke a chu he hok sa yang kum tham khat kan ni pu man he na gol han sunga hen an la ka sei ma banga kedang ta ti da ha e ya danga chu pathin na tong danga ni ki gel khalu imang ang ni ki bat lo khat kedang ta hum ki pen tha le pathin ko na ki chan pe le cho he ke da la jing hen tun jang hola mang su ikum ho chu retirement age ki pha tan e ho sat nung bor nga ti ho lung thum ka nei di pun tu la mi tam ta pasal hinang reven yang le retire ju ba khu bo la lu la ho sat bor jang cham thu na ke ya wa ngai le kadam sunga pathin na tongding kai tan ta salama hitabanga tongding awang su ka gi ge lo he kipa omle epan edition la cha abanin question number 4 na Union Biblical Seminary UBS puni nahin commandant survey ka bol na kaza khat chu aro me pa wana sop sa eti kaza en chuta le Kerala ko yang alol me pe tio kaza en na chuta yang le bol pe dinga aki go do achi le ground man thonin bol pe sa he ben chuma nang zo lohang be sem bol la pe mang kein library aki jo nin UBS song hot link at even isi pa ba man nil chin ti mo Bible sim na mai tanam che pa nil chin ti chu ikhat chu khatna ka wan ka sop sa pa su ka room at helo na ka room at pa to thwa ke thu the ma ni Malayali hen Kerala ko na hen ke ho hi third floor am kai ben ka sang khol akang hi ka di hen bartina ka di he le ka sop ma sanga he le toilet aning khana hin ki sung la chu abat room ma jani ki sung le kho lo kinoi sine khat he chu ale third floor ya jumi chu me do ha lo chu ko ham ta ka hor le ji so pi pa hi hen senior ta jinei chani senior ta chu ka chia abana ka ma na ka kaya ichi nang bolam ka tel hi nge atin ken ja bat room ma sung le chun kho ka sa lo be ai lo wa le ichi koya ham ta chun hin se le ka ki sop la de sot lo lai chu ka di chu nga chu to ha bat room ma sop na sun la lo hen ichi toilet ning khat na koi pa hi na kinoi si na sop ding ha ta force ka sop sa ama jang aphun me mun a sop men ima chang su chom pa le mo hin na I chu khat a hen khat choi le a lord ki me chat chu hilo ka room met pa he exam lai ta hen a ye chu room met ki je chun cha bi hi window ki koya chi ma sa hi cha bi ang ki ya ki na lai chu ai hai ta chu ka koi hana chin hai ta ki honga ki kha ki koi ki na hen exam lai ta hen ajinga hi church history so ding ama hi na la cha bi sa ke pu manga pia bazar langa chi hi pung som lang ta ka hung ki le talo ela tension ki nei ta I not ho ki la do the talo ile kha ki la ro the talo ai la lung hang ta kom ai wa nga chu ang lun pung som jo pia khu ang lun khoi le room ni bola cha bi na da la lhom tele ka room ai ja ti ta a cha bi ang ke a hi chu
oh I'm sorry ti dang le chu ki lu hang lo di ya na ami lu hang sa chu ki control na chu ka pha jo se su mang ta chu che pha na chu ka len jinga third floor ya a pum pia ka me na he ka ki cha cha mo mong chu le la dinga ka met pa mai le amma ati ki thada ki cha chu abaram khulana apal atu cha khe he wa chu mi ho roommate ho si third floor ho yo si honga ai ta chu e ve do yang ka bol hi mo mo na chu ko lo yang neo kha aki bol lo wa le piam kha neu chu mi no sim de na le ka classmate khat mariner ki ti karkata ho bengaluru he amma anui chu banga mi khat pa ti ki thenga thiringa ma yang ki lo ha cha ma na khoda be ta ka mai le e chu ka bol pe ta ta lo he ka kalung sat na pa chu na release ka bol na bo hen ai la ma hi room a hungam ta pon ei choi le jan pi khwa le kha ki sim ding am ta chu so wa he le to ka sei pa wan ka sop sa pa zo azza va kitin ama room am tan ka ge la le kha ka sim wang chun room chun nom ka sapon ama na su khel yang le na hi chan ge ka pha han chu ka chin roommate I'm sorry ka ti chu chu roommate a room akhat aloi pa ko ma cha bana kan ka ya I'm sorry in taw khom the ka ti la ama ya hung jala room sunga taw na ka manan wa cha ma yang I'm sorry ta ki si chu ale chu wa choi le ama yang black coffee I don ding hatin an helen ka don jan pi hwa chu ka sim da me bulanga ki sim da lo na hi ja pan sa ka friendship an hoi dan chu kidang ta hoi chu e choi le suti tiang le ilngam king ji lo chu gamlan tin sumla pai bharang ha train chiang ha ala ma he kerala nai chan tin athila won ho heta te me yo si achabi chan ga ke koi so le chalai ta chun aman tape recorder na player kho anei chu hi ho yang je mangin hutin ya ka ane yo si chu ane mangin atin hi chan ga ka ke biha ka chai chan ge chun very close friends kang hi do ane ne chi yang chu nuya dam ba nga na sei kham kha dai ai le bol pe mang chala bol be bang hi bol ga pe chu adi ta chu hi chi ha chun defense na defender hi ka ti ke chu top ta banga kam chu ka college wa he mi koi hung yang la ka ki pe pyo ka jo chu ala ground zo niao bentin e tham na la ya na example da mio fellowship naga fellowship ala jo mi fellowship ki ta ang jo si hin yu be sen ka jo chu ai la khat ve hi Nigeria ho wa college ka punya le ka sima tama tamo chu team khanu amo chu team chai le e wa ai ke yang he a jaw de nga he assignment bu to ke yaw num ta hello chu na Saturday ni khat hen library le kha ki sem de assignment ki bo ta kam le e cha college a de nga ya chu ing hor do ai le pe de nga kam ta chu garang na kam wa le ka ki gol ma sang je wa he le sang a ki te ka yo ramakon ama zu game captain he chu ama hin play ap lo chu chule kon mt group ka tv ministry team group ka tiu isu ka bona ke lam kai ke chu I cha pa phat se la hung ge in tin yaw khalo a phat se na ge jin ka ta khat bi kang cha ka ni se cha mang chu field ni board dan chu ale china hele mi ma game captain chu play jo ap ta lo chu hung ki hung do ta cha la ka lu hanga footballs ka ma na ka pe mang mi yo se a veding a jang pi hai ta se ka pot do a library langa ka chia ka ka se mai la student union na president pa le secretary pa ing hor do pe han ki chim ta lo chu mat chim chu le Matthias Darjeeling ho ka goalkeeper pa Stephen Zhao lo goal man pung an ti ta ala ka ball score pa chu le pol lep sa ki ti Japan ke hi ka yaw lo wa ki chim pung at bui ta chu se pha na chu ing hor do wa ka ki chi goal thum ka ki hom ben na ka ki draw ben e jang chu I sei le me si ai wa nga chu na ki mo le explanation ko rin ke ne the chu la mi pi ma sanga chu ka bol ho ya gim ne thai wang ka mo nam be se lo e chong chu niau chai wa nga chu koi man chu ta mo board be football kala ka pe mang jal chu ni ground jong niau jan leng mang jal
ยูเวียสากายก็อยากจะกะเฮ็ดรีก็หอยๆรู้ว่าหอยรู้จ้าซะนี่ดาเนี่ยงบานะ next เฮ5นะเฮนะหินโคตซิมกะซิมโดขัดฮีนังฮีอัสสัมไรเฟิลส์ไม่จังมาสังอาจิสุกิมัวเฮกิตินอิเฮตัว BBC Fusion กะซิมนะกะซิมโดเห็นนะอัสสัมไรเฟิลส์ไม่จังมาสังอาจิสุกิมัวเฮกิตินปัทินหินกิมุดันนะเทสติมอนีเชียร์หินบอลติมัวเฮปะเกฮีก็เป็นปัญหามีกุมก็เห็นนะมีกุมกิจในลุงจังภาวังก็เกี่ยอะไรกิจเนี่ยก็ในเบสเซปอนให้ละแกหัวเจนนะฮีก็ละภายก็ไอ้นี่จะไล่ education โลตัวละเต็งตีดีพำนะกุงฟูตีดีหัวเฮอาทีมกิจานะขังเฮโจไอ้อาจูอาทีมอย่างนี้หัวละเวงก็ลอยปะตะอย่างจูอีจีทีมเฮโจที่กอบยาจะมันจังโกลจ่ายาจูฮิลเอาไปยังบาร์มาปุ่มพิอามิสกันนั่นนี่ละนะอีจีแบ็กกราวด์ก็จูคงกิจลก็เห็นไอ้เละอากมาเสียงก็จูกำตินหอยลังอากิกซิมตันไอ้เละตัวลูกิที่หัวหน้าก็ลังลูหอยยิ่งกี่จีบสังเจเละมีเฮมิกิส่งโลจูยาจูซูเปอร์เนเจอร์แต่กิเวนโตนั่นยังกิที่อะไรทัลจังไงโลวาเละอีพีเฮดโลกามินิโลดิ้งติดตั้งอะไรโลกิกับจูก็โลฮีออริจินัลตายจูเนี่ยขัดกาเสียแล้วนิ่งกาเสียอย่างเลยที่โลยังเฮคริสเตียนกี่ว่างาจะมีบุดิสมองหอยว่ามอยนะเฮ้ยจนพยายามอีพีบอลว่าสัมคุมว่ากิกับจะโลกิกับออริจินัลหัวมองกันที่ยังเฮสามทิ้งข้าออเลทิ้งข้าหุมปีทิ้งข้าเฮจังทุ่มจูกี่เฮลักกี่กับกันแต่ไหนเลยอีลุงหานายังเล่ดับเบิลอาเปียลุงจังกันนี่อีไม่สู้กี่เฮลไอ้โลบาลอมอนะเสียจูไม่จังบุตรปุจจำยังไอ้กิสัตว์บุตรปุจยอดไอ้ลุงจังวางจูนะสอจูก็กี่กับจูก็มันจะมาสังหารให้เพียงท่าตัวแกจุลังขนาดนั้นไอ้เละเอาก็มาเสียงอาจูอีชีกังปีนท่านับป้าจูเสียงก็ลังสเปย์หอติตาเต่าอามอเห็นเกี่ยวกับคูบองและลอยหอเฮขัดเล่นยันกับอยู่อาซากิปูจะขัดผัดว่าก็ลอยปาตัวเห็นหม้อลุงจังอาจูการดูสักการก็กิจเห็นน้ำหม้อจูก้ากับมันให้จูที่จะก้ากับไว้เลยอันเหตุโดพะว่าก็คู่ฮีก็ละภัยชินละยาจานและก็จีดิ้งกับแม่ดิ้งเจนี่ฮีอาวุธลิบาเนี่ยซาพูดถึงที่จันแกยี่จูบอร์เดอร์ยาจูสุเทียยาจูเจ้าตบังทูฮีอากินพัฒนาฮีกันนูเห็นไอ้ป่วยสุจานพลังงานอุเตก็มาสัมผัสกับกิเซลดอนอาทิจูไอ้เล็กกิเซลดอนกำตันก็ลอยปาสุภายจันเกหุงหนึ่งกำเกลนันจูกันนูเนี่ยว่าเนี้ยขัดเป็นท่านูเป็นท่าตกกิสมัยจะจุเนี้ยขัดก็เสียนุ่มใจเลยที่จีนี่เอ็นกูงาเฮกันนูมิดลิโลงาเฮตาวน่ะมันน่ะอินโซลด์ด้วยจ้ะขัดน่ะอาจิงาไอซีกิติขัวเห็นก็ลอยปาแต่จนกะกี้หันนี่นายใจบ่เฮว่าสาสักกันจุดกวนจิงกะเฮเอ็นกูงาเฮก็ลุนน่ะเตียวอุทาทางนูอาเกตินอามันตาวนั่นมันปีกิโลโจว่าให้จ่าสัตกับเผาจ่าสัตน่ะกูน่ะเฮพายังกิจุได้จิงกะจ่าสัตบาสีนะจิงเปียงกิงโจลีตานะเขาอันกินเนี่ยจีโจไอ้เจ้าโนเวมเบอร์หาเห็น86เสียงบ้าอัดมาดับไปจริงไงอะไรว่าเฮก็หลุนนั่นนู่ยังเฮคริสเตียนนี่โลจูฮิจูคริสเตียนเฮเบสโลจูใจบางจิงกะจูตาวนั่นมันเปลี่ยนตาวนั่นทุ่มเบตะกิจอมทะลังกิตาวปีก็หันนั่นแหละกำนุ่มเกมกิตีAssam Rifles ฮอนเช็คอบอร์ดไปจูเฮลัยกังพะว่าเฮลัยฮิจิคังจุนซ้ำสาวนี่จีนยิงก็อัดับตัวไม้กิพิลุนังเทียทอกิจีจุลเฮจิลามอร์ลังแจ็คเก็ตห่อไอยังหัวจูเฮโซจูอันนี้จีกิเดียทิ้งน้อยสูงน้อยจังอันนี้มันจะจีดานี่จ้ะไอเล่อจีจังมลูกัลิมอันจะเวดได้เล่ทิ้งน้อยสูงน้อยดิ่งอีเบติเขาทิ้งน้อยดิ่งอาจูเอกินมอหินติไอเล่อุดิสิกามีอุสิจมินปนสันสิลหอยไอฮิสาจีงเฮียเอมันตาวเป็นอจีจังเซลู
ale azana hi sangsa ke ma e pu loka mai koi ta chu achung langwa anui biha abangum lo adama en kine tu tui ki don to lo chula okrul gi ti ho sangsa ke ti tingno per ki ti ho he maung get ki to adap ki bangi chu he wa chu jacket ya bang en kine lu tui ki don lu ba vot ta na a hele zan la ma hi pathina hin sol jing hin nepali sapai kha na en hun le ai ta ani ho khu hiding da ni hung han na I pizza ne hanam tia le kuki ka hana ka ti le ka ti han le yo ting le mi ya dam kha hung dio tu ya na nang ni he ro ding ti wa he firing squad he ka bi ding ti wa he ta thu yung ma sei pi e a hung ting le kuki ka hana ta na ke phodan ding ti chu ata be khu hung jing ta ya hung ge ta ju khama mi gupta bang di ba mi thum jun mi khat chu ka khut an kan an alkalman kan ba in wo pen tao in pe pen tao chu kamit kamai an kan piu yu kham ngan beta en puyu mun khana he firing squad da tiwa na mi tor chal bo tha na mun hitting dan chu ba song chu de wa chu he ro de ngai n ko chu kap de ngai he lang ai tu wa ta kap de ngai na lo de ball ging la he che pa ta hi ki sa na nei lo chu pathin program hin tin chi kan ki cha chu o tu ja na thing ke ta hela ka ti le pathin ko ma thi ma sanga chu ki sia pathin ko ngai dam ki thum min ta hi conviction of sin ti pa chu asung na ku na hong hi chu ya chu ki si na sata ka ne ya cha pang ka yeng chu ei that ko ei ka bi ho ko chu I se le chun ya chom khat ka thu bo chu ilung thim thu ya na very fast chu wa he pakai mi chon se ka he na hi ta bang mong ka he nei ngai da min ta confessor sun ka bola he real hoi sao ta abana hong ki tor chu confess ka bola a chaina tu ta hin nang hi ka hu hing pu ka leng pa din ka kisan tai ka ti taw na ka chai lai ta he ka ta sa sunga he chu banga da banga ka sunga he mei kung ta bang toy che chu yeng chu ke chun pathin ka chon se na ngai dam tai hu gnai pi tai da pia the presence of the Holy Spirit na evidence of my salvation chu chi mei sa sa yeng chu ya asle thiang kan gi cha ta lo I piang na ka lungmung ta chu ai wanga hi chian ma chu pakai ka hin khu pum pian nang mana ka to de ta he ka hin khu achisa nang nei hu do hu hin nei pi hen ka hin khu hi pum pian nang mana ka to de ta he ji hi chi hi tu chan gya ka chi pi chu chu wa chunai le ki dang ta hin major khat hongin loading a ball wa ka bi ding ai ko chu na ging la lai wang ei that pu ben ai le major pa hin cu getela chula dig operation ke tin sa chon ama te ni ko ma ei lut ta chu e wa chu kamit ke kan te ni chu ke a za la ma sa an la le cu pa chun he chu hi chi ma sang pe a chu ku ki chi for visit a ball wa pu pakang mau kot pa chu ama hi cha set area ku ki chief association chairman ke secretary ke chu hi cha pa nga cha khu kho mu wai lu ai se nga ka chi le wa paw le ka pan le ama chu in he tu ning tho itya hak e bola dig operation pass ko ma chu ka chan chen se ya ai le e su gim ta lo pi chu ai le ama cham baras da wanted electric me ho he ka loi pa to ka kyoi kho wa na ram ho hi ki don thu ya na china in pi ada be se don han tai bang ke ho christian kai ka don po ba ta cha zo ka don na ama cham bara chu me phu electric me phu chu ka kyoi kho ana jing pi ka ya sangsa khin ten na fins corner ukhla ko na hung ding la ka nga han na phai lang kam pha an hi chu supernatural na ta ka pin tha na chalai ta ka ki chip na yang ai lu la ipp ka bol ho man cha ding ka hu lai ta ya bang overnight da pathenin ei khel phat na chu I ma cha ka ja man lo miang ka hil man lo ipp pyang na ka bol man lo he chu ka pin tha na chu ke pam de pa abanin number 6 tule tua na ministry apostolic ministry hi iti kwana him pat a staff mi zat na ya chule epizia apostolic namin sa ham holai ko na la do ham
hichi MBC kumsom youth secretary ka hiyo ba na hichi kan pat do hin 2011 na a background ya khat sei kate ibola apostolic ministry ti ham ti pa na ministry pat do na ring jang khat wiang ka taw kha pui na ke chun bible ka sima hi pathin na ka to ding a hi bible neu khat video ki chai ti nga le ema association na a chun ki tongin tin chu pathin na to takani gel a hin an pathin program chu chu an hi tapon 1998 son school of worship to la contemporary worship he University of the Nations Hawaii State USA he ko ang ki hongen kedang ta in kachin ai le course ka bor sunga hen ni khat he ang ki pet lo na chu vision a ko na prophecy le vision a ko na ja chu katin na ke a ko hello pathin mi pasal khat ji ama is prophetic gift dei khat he ama ko na he aman hab the khat he the role of worship the role of prophecy in worship ti hi class he la chu ama he pathin na sata aman cha chu aji pang pasal he ya ang hil na he la Friday ni hen ani ko phatan ka mel chin a he le hi chi masang chun ni khat hi ke hi oina diarrhea kanejin ka pam pot je ngai la chun to yong ki to yu lo kadam lo he ai ba ka lu ba le ing ki su khang jin class ga chin ti ka thai mut kit le ni ve thum be ta chu kang kin kha phan chi wang hi pathinin sei pi nom khat ei ni he ta he ka ha adam lu ki to na en kinet lo isam nang chu piha ki pot nam nang te ti sar ka ka classroom ka chia le ka lun ta tai chenu hin prophecy gau thone se chu amanan se na chu class ka yaw man lo chu chi ni Friday nya chu na la wa Stephen Tothong from India koina him atya unhor ta chu kyang ka din do da class ho masanga chu student ho na limul na minu chi a khat khana ka taw pi wa le hi chapa chungchang e pathin in vision ai lo prophecy in pena atya pung ma khai ta bang chu mitsing ya kwa nui to ata chu an sei ta chu hi chalai chu tape recorder hita si ne ho cho si de chi lai ta chu wa chu ke se yo se record abo ba kan ki poi chu apat na chu you are the signs and wonders meant to apat jin chu ai tan sei si hin chu let nang hin apostolic gifting na ne ye na ministry apostolic ministry ki ta asei chu ken tam he ka pi lo pe chu an sei chule worship ka bor jang hi hi dang bor jang hi nagam langa na sata pathin na man cha de ta pathin jala state alul cbs na level a chu na sata chu pathin in man cha na chu na isong chu aumen chu te la pastor har na ne ta pastor ministry ka bor thi pin ta kha chu pastor ka pan ho he na sata pathin na to chu hi chu se you have high level of teaching at the teaching yang ka bor thi chu pathin jala a bible study ho yang dang ang ki bor lo im na si ki bor chu ting le a chainan se chu worship dang anointing na ni what kind of music na ki chima matia music ka hello pi chalang ka na chu worship chai ke ta a chaina psm healing nan bor de ti chu signs and wonders na sata na ngan ju ding mi honai thei po ti te le chu last minute hi theda ti ministry chu practical ta hung su chu MBC kalut masanga ban za mi ka taw pi dam ho kedang ta dam ma ai wanga chi to chun ki mu be lo chula ei langa chu so he ki ha se lu ki ha pom lu kan in ten al MBC ka hung tan al he chinu se ne se chu kum ni masanga yang chu signs and wonders nan di bole ti chu 90 ti chu ai le 96 bi di kan chai cha idol school Opa Horthang School ko na tui bonga ko Durga Puja lai ta chu ka ke man cha chu pathin kidang ta juiling ani board chu a khovi ke na ke sele 97 na Reverend D Deb nge to D Deb ne D dongal to na cycle chong thoi vini wa ka ke man cha an chu youth camp ma chong thoi na pathin na a to chu gu ho yang taw na ke mana ke pho thip ra ta chung su ta chu he chong za sei do ai le a hin hi chi healing ai lu le ministry mong officer lang ki bor na wang hi MBC kam sungang chu air india su ai wanga chu baptisa cho chu ki sei thelu ki bor thelu chu 2007 vel veta
มิดหมู่จังอาทิลหุงสุเอ็มบิสกัมสุงไงแกงว่าก็ยิ้มตาลูกบิสมีหุงยังตาจูCenter Church Sergeant School of Works ก็บอกว่าพิหา Science and Wonder Healing พิหามีอาชูเกตาบิโตตามตาสุตาจูอาเฮตาจูแกงก็ตามกิสายกุนหลังเฮียนะเอโซเฮียจ้ากุนอาเฮ Worship กิบอกหลังสุจะ Sunday ดุงอาทูกิเสียงสุมีตาอุปีเปละขัดเนี่ยตาหันนาลูไอ้ลูว่าละเปงอ่ะพิหามเดมอนิ Operation ฮอกนะ Deliverance นี่หัวเฮตูเนี่ยสันไงตาจูหิจูอาทิลปีปังจู2007 ตะบังกะมูเทียจู manifestation ไปนะสะตามาปะเทนจาละตัวจู anywhere อีจีนะตาวนะไงจ้าหอยตะกิบอลามีอดัมลอยอีปีลอยนะสาคีจูจิเกจูเฮียจูอามินฮีเกินกะมินโวโลจู professor กวนเฮียไอ้เลจูไอ้พะนาจูเกินกะละดานจูเฮเลสอร์จะสุงหุยเวนาเลเวทสานะสอร์จะบุนี่จังสอมดีละขัดคูมีสังทุมปิงทาโหจูอัมโหจุนอัมโหจูอเบตาเวทอัมโหจุนจิจูมีสังทุมเปียงท่าโหจูอัมโหจูเดอปอสโตลสอมนั้นอเบตาเวอเบติจูอันพุดโดจูปะเทนละกาวอันมันจะอปอสโตลสอมนั้นนี่โหจุนเจอร์สันพุดโดจูอามาสเปนมินิเซียงจูอันบอลจูhealing ดันทีเดม preaching นั่นteaching อับอันบอลจูยาจูอเปียงท่าโหอัมโหอเบตาเวติจูยาตูเนี่ยเกินยังกับพุดโดง่ายปุยApostle สอมนั้นเนี่ยปะกายละกาวกิบุละโหบุงปีนี่ฮิจิป้าฮิเกฮิอเบกะฮิอัฐาไอปุยเกยผูดไอปุยปะกายนะผูดอเบกะฮิ they were added to them at iso they started a church at Lupiso they founded a church at Lupiso they were added to them hichi minchu kala a sa kay pu Lupiso it's not a new ministry new church in fact this is the oldest church all this ministry hichu atula mi tamta sor cha khang ki chai ta amin jang ata nanga di puitia sor cha khang ki chang le amona phu do ho bung ailol pathin a boarding ministry ho thilhano do na mi su dam na mi pin tha ki chai nai sai lu pathin tu chu tun so da pan tun so chan ya wan le sit dong le a hel kha jang yes mang lo dia tia ichi chu ki chai de ngam I ho tu lai mi him doctrine ichi pyo e ma de ai lo wala ipom dan thu ya na pathin ke chai lo apawang ke chai lo ami ngai long ke chai lo akhang khami tia man cha tu di dia chu ninung teng le mi yo se chu kalhau ka bol ha de ti chu kalhau bol ha le empowerment is so kamina thilhana no do de kamina mina tau pi dam ding ati ho tu lai ta zo hi ha bola bol hi chu pakai hung masangai ka te na ya community dan chu hi chuไอ้staff นี่นั่นยังเหรอ staff มีจัดตัวนั่น staff มีpastor ขัด reverend ขัดโตเกมามานะเกี่ยวกับ ministry church ordination กับปีว่าอามาโตจุลเมลให้นุปีนี่ทีท่านะอามานี่ให้พิหา worker paid worker ทีนี้มีลีกันเองจุล local ยากี่บ่อเลยยาmix ยาจุลมีพิหา fellowship member หอยังไอ้ตา role ลังเงินเบหินเตนัยเลยนะคนละแก่งามังเงินเบียจูไอ้ชื่อเตนี่ฮี illiterate ไอ้จูไอ้บางตาวหัดหันจู 7 days non stop มาตาวหันขัดนู่นดิจู40 days สั่งตาวจีจูไอ้อาจูเก่งก็เสียจูปัทยนาโตสะหันจีน่าตาวหันจ้าโลกปีอันนี้เนี่ยตาวน่ะบุษบอลหันจูไอ้อาจูมีจุดน่าโต activities กำตินจ้าจีหันน่าจูตาวนะฮะมันมีตำต่างอ่ะมันถึงจะไม่เหลือจุดนั้นอย่าจูตาวนะฮะมันหิปัทินน่าหิปัทินน่าโตสานเห็นเฮจ้าโลกับปีอันนี้นะก็จะก็คิดได้อยู่จุดตาวนะบางปัทินจาแล้วก็หาบอลว่าปัทินน่าอัตโตอามีก็จีเลียก็ว่าเลยลูกจุดอามินิสิเจอชาจุมินอันเดอร์ทัวนะอังดมูเลยมี membership ยังลูกจุดไอ้บางอ่ะจู membership amlo wa ngamin hagaw wa pathin akimunaw le ta sa adam naw chu pungkhana ka bor ja koima Sunday school yang to khalo ni ha service yang to khalo ya chu min under so kawle the greatest miracle ka tinum chu kum som le kum thum ta mail he to hing boyu masanga he hoin khu ka dim jiu chu ko lo be membership yang lo ya hi miracle kala ai chu hi chu kasap mi li to kanet mi thum to kanet to ke bu ba li naจะเห็นจะป้าไม่เห็นป้าอาบานิน
number 8 future ministry khan to na dinga epi to gun nei chule to gun ho chu ipiti lam dola lol hinding na ngai to ke ho ken mi ho ko maga se na kadi eneu ti ta ta ke ho ka thi mu hi che he ka vision na to witness the unchanging Christ in the changing world in the power of the Holy Spirit. Acts 1:8. Na Krista ki khelu wa nui ki khel ai ba thagau thing tha na ko na witness boarding mi apin tha le pin tha lu a ki khelu pa hi ken ka boi pi lu pi chu pathin na to ya ke ya choi le ase ataw pi ama wa choi ai lo wa le preaching ka bol chule mi ka taw pi worship ka bol pathin anu ma le sudamin tin pathin anu ma le alung thim kon hongin tin kon wat bolin tin to witness but in the power of the Holy Spirit he chu ka chi pi wa chule kadi eneo he li ta tabang chu number 1 the word of God pathin thu jang he logos pa jang na rema that is the Lord che pa he taw na ke taw do ding ka ha se chu anya he yang le na Peter na le langa sem na ti le jan pi hwa ka sem ka man pun nang na se jin because you say so ta amet pa he atui ta khat angam nang tha khat alen tha khat chuting le ami pang tha khat professional hi chu ai wa nga amet lo pi chu dan pi khwa Jesu na se ja a se la le nga tam ta amana kung ten yang chu tholum ko chu appoint pa chu hele pathin to written word of God hi na chu aba hi cha ko na pathin reveal and boarding pa he hi chi se nan ti ding pa he but sana an chang le bu tha kat chu an chang a ko na bu gi su ting le ken he an chang a chu ki mo ne the lo chu ta khat kat chu ai ba chom tu bi ki chu hi chaba nga he pathin thu hi ji rema pa ka boi piu chu ka di ane ka na ani na Holy Spirit pathin thu chu di ta ai lo wala pathin hi se na di teng la lagaw na an to le chu Holy Spirit di ane abana tawna adi ta tawdan ang ge lo pi chu pathin ko ma tawdan jang nei hilin na lagaw thin tawdan nei hilin ti di chu adi chang ke taw the lo pi chu Holy Spirit led na tawdan ho yang ki thim chu ngai chu ei ma de lu se ke taw hong chu adi hi di lo pi chu pathin de a taw de ya pathin de ki mo het lo chu pathin do ba sat ngai chu prayer concern ho yang he adi changa taw do na ringa taw na thum na ya alina worship worship the heart of worship music ai lo wal a style ai lo wal EPP contemporary traditional ai lo EP to ima cha thu pi lo pi chu the heart of worship chu pathin chu hagaw na hotel hagaw de le pathin chu hagaw we spirit chu e ho yang spirit ni chu a human spirit pathin hagaw spirit chu hi chi te ni ke loi khom na union ti dam fellowship ti hi chi pa khu chu worship hi jo ding chu la adang se hung cham do di ya ai chi ki su tu lo wa le itabang music ngai han nang itaba om yong le chun ei ma imi him hagaw cha to kha yu lu chu hi chi pa he worship pa focus ka bolo chu ya chu ka di ne li ta hi alang pia ka na ka chi pi win te nai le the ministry expansion na ti pa chu church pu do ding hi chi sa do ding EPP tilanga ka chi hi ba mi him khat lagaw hi wanui pum pi sang man ta ma he to build up the spiritual life of the person hi ka boi pi chu building the lives of people he ka chi pi chu ya chu number ka chi lo pi chu pathin mi khat me mi ang chu wanui pum pya man cha the chu la hi ta bangai ya chu achang ke adin dat na renga aman mi build up abol yo the da renga chu hi chi di ane di wang thoi ta ke trena le achang num nyang ahon num nyang le boi be se ta lo chu ya chu building life pa ka chi pi win ta hi chu ka plan ho chu he a chu ta chu ka ha sei pin ta khat he pin tha chu athopi pen wan gam kai na chu feeling indwelling of the Holy Spirit born again pa he chu ta ho empowerment of the Holy Spirit chunga kunal hagaw thing that na chan pa pakain
40 days gam thim ake taw do pa kho tur jong ni thum te an ngol ke taw do so cha te ho jam Pentecost ni som ta ke taw do chu mo siang ni som li sanai mola cha pathin anointing power an pi ho hi chi ka ha si chu hi chi chu ma le mini si chu kun dem jong le chal di chu chile mi min khong ki sem pa the chu ni tam ta ki henang di ta de ta ke ne lo la bona thu la la ai lo la problem hong te la pul hading an be chu hai phung sang som tu nang abonin ga he le pi pha chu ma phung khat me phunin nang ga le apa chom jo chu pathin mit muwa ka te na ya chu mini si ke la da na wang he building the lives of the people hi cha pa ka focus hi wa che hi chi chilang wang ka chi ha ya chu mi khat me alagaw hin khu ka sem phat pi jo wa le ka ke pa chu pathin da ra chu ei ma mini si ai lo ei ma teaching ei ma tau pi a ko na pathin hin ki ma hin ku ki khya yang chu phasa pi thu tan te nai le na hi chi mini si expansion as kala a chu to example da mini si phaya ke bor chu overnight da ke chai ta chu ata su ke da ma le hoi lam khat lam ka dong ham pha pa dik ipiring ngap chat do ai wa nga chu pi ha excited ki chu ai pathin na ni to ho chu bang khai thei lo pi chu to ya ato a chu amun khana cham khat gar jam ke ti dam agi hin do ke ti ai ke jam lo athiding ke ta chu na hi ta bangai ya chu i situation ho jong phadi be se lo ya chu mini si da to ner nga chu hi thei be se lo ya cham khat observe ki bol hi ya hi yong le igam wa ngai chat pau chu mi him alhagaw hin kho age sem phat ta ka alung chip jang di thelo ata sai nu hong di thelo chu hi chi ka boi pi khat mini sia ai ta ka boi pi ding khat ko ya number a chi lo mi tam ya chu ai lo church tam ta ki phu ya langa akhang langa chu ka chi ha mi hem lagaw khat bila bi bol pa he hi cha pa he gen ke paum ka sai pa me ha pa next number 9 praise and worship chung chang thu dol a ip sei nom na nei em te ka na ai hon worship itile la thumle li sa ading apat na la chu sa ading la nguya nga ading hi chu hang pi worship ai gel o hi in nang chi pi dan or ip ham worship ti hi hinil chile chen deim den te ha pa worship hin 90 what happens tu janga worship lead kan bol na small level big level national level regional tira northeast level ilo le state level ep level youth ta ata mi pi langa ta tam tang ke bolen kamu do kha selen a hain la sa abayin mi tu mabayin ep thanu moment aha pin worship aha pin ta he the spiritual aspect of worship pa wang he aha a worship leader pa team ho heart condition pa he adi lo wa leng do the lo he la ngai ta sa je worship anu me ki mo ti the lo I hearing anu ma I have a spirit pa ju no ba sa lo the chu he chia out of experience ka mu kha ni worship leader hote ta hote worship leader wang ki sep do ngayen anointing ani ngayen chule spirituality wang hi mi sangan yaw khat step khat na san lo wa le mi lagaw hi apu yo lu pi chu yes he chu lang khana thil ha sata khat chu ya tu chan ge worship leader ki sep do lu lai bi heng ke lo lai chu ken ka bor khat selang worship tam ta ki bor da anointed worship hong hi tenga la he pathini pila ka sa di bham ipialit ka bor da apha do si lo pi chu conference ga jang he only one evening ji ta bang pathin anointed song is ha ka le ni thum sunga ki bol ho chu abo na chu cover ba bor jo chu example kha se ka te ambisia kanibol kha chu worship ka bol mi hon jang ai ativen apam gam pa ma hon jang no ma sabet ni ha kha ni worship kan bol amazing grace kan sa wa he koi mala sathi kam ta lu pi chu such brokenness ki sathi te lo a ki ho ki ka lo hi cha koi ra ho mi pi hon koi ma sathi mi chu aw la jing kap la jing chu hi cho ta bang ho chu worship som vi jakhat vi ibor sanga khat vi me lagaw na to a e jing sathi lo em pa chi acham la pa chu hi chi chu the real worship hi chu hi chu khu aphat se amale ko ham ahin khu ki khel lo ding
hiji deringa zo Allah hi ki ketau do zo patini pila ala yo si heng le ala pi ti da na abula pa hi ata patin in pi ki ti ho hi cho hi ji zo so le example kha zo le dima karbi ar lo ha khada akopi hu pi ta mo min ka mi min yang ka he ji ta lo pe dipu na dipu a he CBC conference convention nga ta ka bor wa he convention khat MBC lo le Nagaland ai lo le garo ai ta ki hom jo Sunday jing ka ke MBC den pi u chung hap talung ke chu katau pathilan bi chu sign Jesus sign fill this land with the Father's glory la lui ta chu hi chin pi ta chu chin pi phana he ta chi jing ka a background chu ka se hi chi lai ta chu i ho karbi le ho yang ikena aki tha lai ta chu so le iso pyo pon chan sil ho yang group ni ka tu lai ta hi chi lai ta an di chi pathinin pi phana chu jing ka introduction ka bola kyang ka chip chu la kan sa wa le mi pi chu chip jing chu ya Anthony Chan ke ti US ko ti mong se vinia dang worship leader ka chu ongam mi pi ma sanga si so pu ma he hak e bo chu ama sa leader guest worship leader na hiya hi chi chu ka sei point pa chu such breakthrough su pya ni thum da program ke ne wa chu ke chu pya da ala chu ki taw do chu hi chu aha pen hi pathin hi chi sa hi cha lead ball tia taw do paw ha ala sa le a team practice ai lo le music board chu ti ha lo bi chu tu modern kha music la sa the chu la music board the chu la ai wanga the heart of worship the spirit of worship ngi ti te nga le ha hi chu hi chi bo chu ka sei nom chu hi chai mi train boarding ka de chu mi him chu a het lo wa le chu leng do the lo chu ya ka chi je na he mi ho seminar ta the interaction ka nei pi nom hi chi how to sing how to play pi ho chu hiloven na how to connect your spirit to the spirit of God hi chi te ni join ke the breakthrough mi hin ko ki kel chu hi chi pa hi chu the goal of worship the heart of worship pa na worship chung cha nga chu hi chi ko ma na het lo lai ko ma nya amo nei thi yang lo pi chi a ha pi ni chu ke pa min abanin 10 question chombo nei ta en na hin kho a pathian nung na zuina a pathian ni kedang ta ana puina sei cha thei ni la thum ta bang na hin share thai dem he pa kedang ta ti hong chu ipi kedang ta a sei kham yang chu ke nei pon tin a hin pathin thangwa da renga hen gozu Elijah go pho thup to gozu wang he kedang ta git ve ta program boy ding ta ipita he chot bang condition gozu hot ta bang he git ve ta wang chu taw na jala ki pho thip ti ding dan example ka pi ka te MBC School of Worship Conference ka bol hi kum khan hi Chandila ka bol concert le ta pu LL Mona hoyong ke ko guest piha speaker ho ja ke ko hu chu boy thang music theme ma musical piece mi concert ke tel mi thanu nga chu different angle ke bol chu ichida gu hong ju chu open a ke bol hi ja sound ho piha sound boy pi ki to sound box pi ki to abon na boy dingam ta chu a he le ima cha ki bol thi telo ko yang tham khat hung ju ta he chi phat na he len tola zo rang ka bola ka taw warfare prayer Elijah pathin ka pathin na he Elijah taw venale kum ja ta kum thum le go ju poi na ni sai to he claim ka bola chula chapang ho ka team ho ka sangga ho loi chutele adang da ho mi tham khat na to worship lo prayer walk ka bol taw chu ka bol la few minutes sunga chu go ju imba cha ki bol thei lo ding chu hung thip ta continue ka bol cha chu ka ki pa be za
this is my story this is he non stop ma zu ka sa mi pin ka sa yeng wo chu he chang chu vela chu a program go ha ju dan chu china chu an ajit ve ho chu ha ju wala phai lang flood na sata chu flooded hi chu he chu ong chu vet na le Elijah te pathin ji ho pathin he na hi tabang agu chip de nga ke taw git te ve ya hi so la chu khat example chu ka pi chu he chang chu thil ki dang hi chu la program ka save ta chu la na Sule Minisia Kem ho ipi ho e Kem ka bor na khat kidang ka sa khat hi piham ta le komna thabi cluster tiu cho World Vision te ho hen za jo se maring cho the anar ki thona mojon mon sang ke te tarau ke to abo ro wa he program aniu nga go lo ho Durga Puja Suti ke speaker ka ya ai le sun nilha alang en ne ko na he ayut jang mi worship thanom jala yang ichi na kha ya chu worship seminar ka bor la ta he ka chai man lo ta chu pathinin na seminar jung atan worship just lead bola ti chu nium na lai chu worship lead kan bola hele breakthrough chu all of sudden aju po ke yung chu mi achu te pen akaw chu mi tam ta chu dinner yang netelo ai le hewa ni pet na lai chu breakthrough am ba chu zan pung ko lang ta ka chu non stop ta chu ai la ke khom do sa chu ti worship ka chu ti bor chu le hi china ka hin khwa tu ni chen ga game speaker conference speaker lo ep speaker ka ina thu ka selo na hi chu chu ai la thu se ding ko le pung ko hi ta mi la breakthrough chu tang the te lo pathinin nangin na sei sang ken ka bol ve na ti chu hi che chunga na sata mi peng tha ta me chu ai le ataw khowa akap khowa to chai ta chu jing tha chu ai le khunung nga cho the ho mission conference ka che le missionary mi nga ta ke bu pe chu introducing ke ba chumbang chu na chumbang a Kusa na nga chu ke hon chi chunga chu pathin ka kisan we tu hin Bible ka Simuvi missionary ta believer church na ka hita ve ti chu he jo bon in ke phalo na pa apin tha akiu lo missionary ani in khununga ni ke lo chu la na he chang chu important event sa kala chu one of na a yesu game speaker ke a thu ke sei lo ki ti chu mo the ji lo chu la ai ba nga chu pungko ta ka mi Jan pi khwa mi chip den ta chu he chang chu mel chi thya kala administration na ni chu ga ase ka the na abanin 11 last second question hita and America apat nakiliating ipito guna nei em mun khat a ministry based dending na GLM or mun chong chuma hitia ke man cha jingding na GLM It's all here na Silas mihimin azat zat ki gyarang pathin ko ahon dung zu ya na hiteding ka ti chom hia ahin pathinin ini puipan inamang sapan ato pa hetwa hi ke thasit ya bang khayang hello na pathinin ja iman cha num loring ja bang khayang hello gala tol chile na hen ta ki ke the do hen lam kalanga ke dama chia la continue ki boarding hen na hi chi kil hung phot phot de ki bol ke taw ding hen prayer cell group ho gam tin ki ne hen ke taw le pathini lungthima an het sa dung ju ya chu pathin program ai le hoila abi byang chu expand board mo hai lo pi chu na ai as of now wa chu la chu chan pulan ki chen ki bol le ti hi aki ge le na burden na sata ki ne jen hewa bolun ti hi ase yangum sau chu even like USA jing ai lang hungen bor khom te ti chu na lang khan ai ti ve nai la chu thanu chu ami sang ke tam lo la ya ai wa nga ke le ka loi nu taw na ka man han chi ka ai taw na ka man le lam ka langa he burden ka nei che chan ti imi sa lo la a thiding ho ipia thiding ho thula la e man e bor the chu pyam te le pathin man cha le one person at a time pathin thu se pya kang sing bola worship board pya pin tha sa ola bola le katima banga mi kha jang te genuine ta pin ta la pathin mit mo chawa noi pum pi sa man tam chura hi chilang hintin
lam ka ke pan le bor thilu na condition ma le ke taw ya pathin bor hi hilai jo ti chu pathin direction pe ve ta tu chana wang jela ngai pathin ei pu na kai ran chu ya lin ta tam ta bran tho chu a plan jang ki bol poi a ke nei poi pathin program phunam te na le mun khana chia taw na man ding an ngording taw ding pathin do ding pathina kun research empowerment ke tha thum ke ding ni thum taw dam ni sigi taw ding ham an ngording pathin in said bolin hitina ti dung ja chu pathin blueprint dung ja ki chi renga ye chun ei ma mi him plan ho bang chu ka sei the lo ke pam the e pa a chai na in tu lai Christian ho ading adis na enam sungo wa thagaw lam do thagaw lam thu dol a hi ipi hilnom seipi nom na nei em i ho he tei mu danen pathin thua kitu da lo te ho chu pasal pai lo le preacher ho salmon pulpit a ko na ke wa ate eiman pathin thu kisim lo eiman pathin thu ki henom lo eiman pathin thu kikila lu lo pulpit salmon a chi te ye wa he ya chu example ki se nang le mila tui ta ke the pa he mi yo se the kha de ba ima cha om dan lo ri chu ai bang a chabel khat na khon khat khat na he ta ki chung pa bang chu pha chu hai ta ki chung pa pha chu tai hwa he ke mo the ya mi yo se chet bang a chu mi dan lo ve dan lo chu la pathin thu hi ina sa lo pi pathin thu i control lo pi chu i ho zon pathin ki control ji pathin ho he ei ma dia pathin ki ho chu pathin thu ni ho control de ya chu bible study ang la samovin chu la bible study ki hui lo rema pathini tin se ye tunin bible ka simala kalung thima pathini chi se pi ka conscience alo pathin o ka jai pathini chi bible chang hi reveal in board pi ti ho hi ho umbe se lo bible ki choi lo hoin kai le tu lang di hi mobile phone ki choi ba isi moja atam zo salmon hong ke pating la mi mobile phone ki chim ngam ta chu ichi ya lagau thing na to lo chu bible choi ngam ta lo pi chu bible college mi kim kha chun kum sot ta bible kan sim choi ngai poi to totally bad example ke ta chu icha ya chu biblical study chudeng le spirit filled study ho hi ingai cha wa koi time ta be yang hi establish bolu lai pi je ei ma individual life abana akho pen ta khan he worship yang hi inei lo lai pi chu ta inspiration ni bolwa chuteng le worship hi lo lai pi inspiration ai lo le lian khom ta ba khung i vo gang wa ikilim pau ya a worship hi lo pi chu mi nga na ke sanalai inspiration hin alai na spirit filled worship bi he lo lai pi chu ya ki jung kho thelo aban ke na choi hele pin tha chan ge ha se vai pin tha taw chu pathin ja la wan gam lu din au chu a tu chu hing boi wa le he ji i pin tha down hin very doubtful ni ta chu a pin tha hoi ta king ta chu na to igamu wa thil hoi va leo chun chon sit ho hi se tam lo bya ka te christian di ta pin tha di ta chon ding dan hi to lo pi chu he cho ya he ka te na ai cho lam kai lang hi ta tai pi lang ta tai pi ho bu yang ke control jo lo preacher hong ke control jo lo mi nup nup ma chon ta ai wa nga pastor ho le ho lam kai ho chu ki mo thu ki min si thu na kel ngoi ho na ke ju pu ti thu na lang khan a chu a hi na kom yong na chu a lang khan a chu ei ma individual pathin ni ho chu ei le ei ki pu jang khai ding ya na hi chi yang he problem he ya chu ting le pin tha chan ni siu adi changai pin tha do lu wang wa I say ta we born again pin tha to I say lu be he empowerment of the Holy Spirit lagaw wa tim pa he John Baptist gospel li a ho ken chon sit ki si lung he na no tui ka lu sa nei ve pin tha na pa ama ka nunga hung ding pa a keng ko khaw sul nang kilom kai pui ama hen lagaw thing la me a tui na lu sa le di chu his second part pa ki sei lu lai X1 ira chu na no ho chunga ko na thanei na tha na chan ting le na chungwa lagaw thing ang chu ting le thanei na tha na nei diu chu ting la ka thu he to sa na pan diu ha ti ho ya ho power from above endowment of
Holy Spirit ไอ้รู้แหละ empowerment of Holy Spirit อิเสรู้ไล่เปียวจ้ะฮิจิฮิอินเนตะกะอิจันตะกะวางเฮ victorious Christian life วางในโลกดิจ้ะ defeated Christian อีเดียววานกำกายดิ้งยองแหละปะเทนะตัวน่ะ effectiveness ในโลกดิ้ง defeated life ในเดียวจ้ะฮิจิปาฮิโหบุงว่าเสรู้ไล่เปียวจ้ะเกยบุเวตะตัวอาเซฮิบ่ฮัดยังกะเซจ้ะไอ้รู้ว่าแล้วก็มุมน่ะภายหลังกุมสมวากะเซกะ member ฮอนห้อยตาเฮ็ดอะจังยงจ้ะtu chung ang wa ka sei chula tu chung ha ji ka se a pom lo yom me thak be taw chun a bible am chula tam ta kot ka bor chula hi chi I chan ta ka wa he minister effectiveness lo di I Christian life ang chun victorious Christian life ang iman lo di chu adi ta chu ping tha yong le wan gam kai ding yong le I kai ma sang wa pathin na to na pathin lengam su chal na nga wa hi chi ngai cha chu Silas theologian non theologian pastor non pastor reverend ko yong le hi chi nei lo chu hi the to wa nu ya velo chan pathin man cha ho thil na sa ta bol hi cho chang ngan be bo chu adi ta yo to US company Oral Roberts a university ang ka ven thil ja ka ven hi cho chang ho hila wa nu ya min ahead khat ho ling khat hi chula he wa Victory Church na ti wa Rema Bible College na ti ho adang se lo wa ka te na hi cho hi velo chan Ivet na hele hi cho chang ho pol jong ki cho ti ho ke ye chun hi chi ho ga ma ki sei lo lai I sei lo dung ji wa he I Christian hin ko I ho bung hin ko ivet na hele adi ta chu gal ju umbe se I ma cha ki bol do lo hi chu chu ken hi ji ga ngai cha hi chi ha se sei ding ni chan sa ding ke taw do sa ding a hi nga thum te chu a lagao thinga pi lo dam di chu la pakai su ni somli tawa ki thum do chula pol ni thum ta ena ngola ta ki thum do chula Damaska khupia lam lena ping ta chu ai wa nga chu so cha bung ko chang thuma ban cha chang gup ta ka vele chun ai chang som na sigi lang vele chun ananai se chia akhut chunga alu chunga khut anga ma taw pya lagao thing chang chula so cha ho yang pakai sun kana khomu ki puina thil ki danga bol ma sat pina chu hung ping tha chu John bung ni chang som da khat ama wang lagao thing tha nan niu chu velo chun sorcha bung ni chang lina hung chang be wa hi cha chan ma sang ma pakain sorcha bung kha chang ge na chu no hon na chung wa lagao thing ahung chu te nga hele tha nan na ne diu chu teng lobu ka thu het to sa na pan diu da apple room a chu 10 days ta wa phulo helo wa lagao thing hui pi hat ta bang hung nunga mei pi hat ta a chung che ba hung chu la a chu te al tu na yang hi chi experience chu ikitaw do di hlo ha sorcha su vele chu hi chi chang chu ya chu a bible a he chu pin tha jang bible mai wanga yo gama he 80 sa hung lut da bi chu Nicodemus to kyona chu AD 33 ranga ke hoda cookie society 1980 ba hi chi ka kum sang chu ja chu ka de I gamang chu la ta hi chi pa he John Baptist kanunga hung ding pan hagao thing le meya tuina lut di ba tia tu chan ga ki sei lo la hera kho dan chu pin tha na ring lo pin tha jo wa thi ngama thi chana sa ki pan na ring to I chen now gam nyang ho persecution sa ta hung ko chu hi chu chu nei lo wa le iti thi ngama I pan jo di ham hoi lai lai yong le hi che ya hi tu to angai che pen hi membership atam yang chu kho na chai wa nga cho chu pathin mit ma chu kho lo hoin hoi ding kho lo bi chai wa nga thu pi lo chu teng le association alit ding jang chule ho bung aphun ding jang IPP tam ta poi mo yang le cho chu laga wa dang pathin a ding a chu tu poi mo a poi mo chu na pin tha na di ta ya thi ngama Krista danga na pan cha a cross na put thi chan gya I pan cha ding pau he Revelation 2:10 also be faithful until that you shall receive I will give you the crown of life at you thi chana pang ho bu vel chon Revelation ku persecuted church at thi ho ku vel chon kum sang khat pakai to leng wai pu khom hi chi hi to I ma sang wa me chu hi at IP background na him the min na dong hi ba ta ita bang Christian ita na pin ta an min na dong hi ba ta ai lo le IP pastor na no reverend na dem ko man na dong hi ba ta hoi lai church a ko na dong hi ba ta Christian na hi ale min na su gan the Lord ta din mun te nga le
empowerment of the Holy Spirit hi chu nei tinga le thi chen yong le Stephen bon chu sunga mi yu sana sel chu ai wanga Holy Spirit hung di ma piang jang piang lu kap jang kap lu pi chu a se bo chu pa amo chon sit na minin simhin atia ngai da min ta penga asat bo chu athu la ja peng lu pi chu ngai dam te ten ta plead the board chu request the board chu hi chi khang chu ta chu ta yang igama ilei tu la anytime sitia chen ho ta mai lam cha am chu hoin ki wasat thei Christian hong thol thei exam diu ham thingomai pan diu ham Bible chu pakain nangwang thi chanin ta san ti chu thi chanin ta san ti chu ji malam ba mu ya chu lagao thing tha na lagao thim dim na nei lo lawang ji ipan jo lo diu he ai la hi chi thu hi I sei po lai ve I chang po lai ve ki pa me hepa tu za na na phat man tam da nei pi a e ke holion nom ka sa in chu ta le tu chung US nong visit he ke ma personal ke le ka loi nu na sa tang ka phat chom pi hanin ta sa la ga chu ta na sei la na sa ta ke ni ka experience han ka chi pi han khat chu tao do la moi ma cham po ita sit ji wai tao te pi na ti chu na phata ka experience han chu ka kitchen ma sanga na ka bui han na ka gan then nan to kong ka in la ka kitchen na kong le hon han na ma yo sia thaung new life ang kilu phana cha ki gan the dan ke bui dan che ai wa nga tao na ka ke bul puna ka asu na ka tao han le pathen la thelo se solve am na pai ta ka experience han ya to chu na se ju na sa ta ke ni to hai ka ke pa he jing nen kyang ka ki pa e na e tabang mi ja the mi ki til kho the ya ki se do yang la na elang ang ke pha a iki mu to wa he tabang interview ti ram na niaw khat ki bol pau su kyang ka ki pa e chai ta he ta na iki pa win tu za na he pa to iki ho na hi chan chu hung hin tin ma ba na zong hi tai podcast hong ki bol jing ding hi in Panel Baptist Church hin YouTube BBC Tulsa ke nei in ta Facebook ayang Panel Baptist Church page ke nei in hitia ke holim na ho pathin tho ingai nom jing wa le YouTube channel ho hin tin Facebook page ho every Sunday ho a pha chani ba jing di ben ke ti mo bin ka ke pa he pa nei pi na ka ke pa na china adam selin lang pathin jong he pa mabana ministry wa pathai bo ji ta han ti chu sei no mu in bon chawin dam se selotin bye bye James chungang ke pa thu kan se James bon chawin dam sel se